Чавашен шамрыксыне региондах времетада ишлемей тивичліде хушма майзем туза барасы теп бұрында. Куенебе аслада водан пелю бараган учрежденезенже тіллевлі программаба пұрнышлаган ежінуба веренюде пулушса бұраща. Палыртны ергебе шиғынны ішсіне еплері қадаландармала. Шак тада үттейдіва Чаваш патшалық университетінже иртне ішлік анашлура сүтсе яврыш. Телбулува Чавашин бушлыгин администрациян ишченезем, иштаваган власть органин ердвижезем, министрзем, муниципалитет пушлыгезем да аслы вереню заведенинче тарыжаганзем бугынжеш. Паян телевле программа бапурнышлаган ежинубада да вереню бешиғынны ыйду сағалмар. Калыбыр шамрыксын чынчылайыжы шак ергебе келе жүлін веренме суйлаза елет, анжақ вғыдырцен хойын шуышне улыштарать. Шак нашкал падырмақсымен бұл чердезе яшкереме қызықландырма, хавғаландырма, хушма мелзем шуышлазаглармала, палыр трешілар ура. Абитуриент телевле программа во время ежинасы да пелю барасы аслы школ зенжен шеш келмез. Муниципалитет радары жаган земде куене бетырыш сайшлемеле. Школа жезембетел бұл зембертерзе терес информация жидермеле.